Hey, buna oyanıp kettin o. Oyanıp kettin mi? Ayak giyim kitatın şu oturun. Bir istap geldi o. Buna men padruşka tavıp aldım жаңалықтан. İsker padruşka körpeti gedeken. Mene abi şey dedi sonra kayçem de tıkıp verim dedi. Buna materialı. Kışta svet mağınladı. Aslında bat svet. Жазда мына ягын, қыста мына ягын төсесек болады деп. Реклама. Мына тіккен көрпе төртеу, мына мен 5-ші көрпе тігіліп жатыр. Жақсы қолына дерт бермесін. Клиенті көп болсын. Бәрі қабат болып жатыр. Асығыс болып. Внимание айтпай, обращать етпей жатырмыз. Мынау жігер бая. Өкпелеп. Мызрайып, недовольный болып. Oldu ağzın жоқ. Немене сонша солmuyor? Seni meni yıprattın bak. Buzakı болған үшін yıprattın. Bıçağımı çıkarıp atır benim bağırım. Şuraya kalasın. Bataryadan cımdık kıldı ben. Kurbanı asıqa jibirdi. Kurba kayda ketken izleyip juraydırs, tappay jurur. Bıçağını jibirdi. Koluna dert vermesin, uzak olsun. Rahmet. Şimdi ben katalog. Şuraya kalırsa. Bu dayan. Janiyele hanım uykusu gittim. Amalgatori çiğ bağırsak sırıvatım. Qarab qo'ysa-chi. Jaqtirmay tursanda kulib qo'ysa-chi bu. Çiğ bağırsak pişirib atırmız. Mana, Qur'onga. Ne pişirib atırmız жаңағы. Ökbe bağırlardan neler pişirib atırmız. Kotlet. Slayonny жасаймын, Xudoy qalasa. Духовкаға пісіріп атымыз. Духовкаға жаңағы Нүкатай совет беріп еді, жақсы болды, тез екен. Бауырсақпен қабаттастырып пісіріп алдық. Бүгін талай тірлік бітті, бүгін мен жақсы ұйықтайтын шығармын. Құдайға шүкір. Көрпе бітті, ши бауырсақ бітті, котлет бітті, зал бітеді. Құдай қаласа. Құдайға шүкір. Енді бір жақсылап шай берейін деп дастархан